Obila ma Gatundu South odino ne achich moro ma itudo kod nek mar ji ang'wen otieno ma piny orugo kawuono e gweng' ma Ramogi. Monjno koro medo luoro e chuny jodak makono makoni weche mag maundu osemedore ka e dwe achiel mokalo maloyo ji 5 osenegi e yo magalagala. Jofwambo marwa Joyce Oduor miyo ler mar wachni. Kalure kod jodak makono kane giyudo ringre mokwongo e geng' apaya, negi paro ni en jal ma nyamburko gweyo, to bang' yudo ringre mamoko negi fwenyo ni gin jogo ma jomaundu ema onego. Jago machielo to notonyo kowuok e lak tho tok kane oringo kendo noyudo thieth e kar thieth ma Igengania Level 4 Hospital. Jana usiku tulipigiwa simu tukaambiwa kuna wanaume wamepatikana kwa barabara wakiwa wametupwa, walikuwa wameuawa. So kukuja kuconfirm tukapata ni wanakijiji wetu, wengine tunawajua, na kwa bahati mzuri kuna mmoja ambaye ako hospitali. Saa 2:30 hivi juu huyo kijana alitupita pale na akatuambia yeye ameenda nyumbani. Dakika kidogo ndio tunasikia atiko watu wameonekana kwa barabara. Watu wakikuja huko wanakuta mmoja wa huyu anaitwa Mwadhi. Tena iko mwingine hapa juu. Na hapo tena na mwingine sasa yule alipelekwa hospitali. Watu wanne ambao waliuawa kwa njia ambayo haiwezi kueleweka, na wameuawa pamoja, mtu huyu hapa mwingine pale, na inashidikana sana ni mwenye walifanya kitendo hiki, na kile ambacho kimetendeka kimeleta mambo ya kusajabisha sana. Ma en monja marariyo e thuolo mar dwe achiel kama jomaundu omonjo jodak makono. E chak dwe mokadho, jomaundu nomonjo kendo nego jago moro ma hike nie diere. Jodak makono koro ywak ni nok mar arita osemedore gwengego ka chiela kod gwenge mamoko moriwo Kairi, Ngorongo, Kagambwa kod Gotono. Jomaundu go koro turo nyaka udi kama gikwale gige ot, jamni kod gige pura. Gikwayo jogo mochung'ne arita mondo ting' malo chal mar arita ma gwengego, ka bende gikwayo jotelo makono kotelnegi kod jaod bura margi Elijah Njoroge mondo kete teini mamenyo apaya kaka yorno mar ting'o malo chal mar arita. Wanakijiji hata jana hatukulala, tuna hofu nyingi sana. Security hapa kwetu iko wanting, na tungeomba MCA, MP, hata serikali yote kwa jumla ikuje iangalie hii kijiji, iangalie security hapa. Hiyo jambo ilituacha na husuni, hata kukosa kwenda mahali pengine, kama ni jioni ama ni wapi, ni mahali pengine. Kile kimi naweza kusema serikali yetu ichukue hatua. Hii ni jambo ya kushtuka ama ya kushangaza, kwa maana hatujawahi kuona kitu yani mambo kama hii. Ni jambo kubwa na imetendeka. Twaomba saa hii ulinzi uchukuliwe hatua kwa upendo na mapenzi ya serikali yetu. Na ombi letu kama wakaaji wa kijiji hiki na maeneo haya yote ni ya kwamba tunahitaji backup ya usalama, kwa sababu usalama ni kama sio ya kwamba umelegea, lakini tunahitaji uongezewe zaidi. Wale ambao wanalinda usalama, bwana chief na wale assistant chief na askari wetu, kama kunaweza kuwa na askari na watu ambao watakuwa na civilian na wakifanya patrol wakati wa usiku, masaa ya jioni, watatusaidia ili ya kwamba jambo kama hili ama tukio kama hili linapotendeka, response inaweza kuwa ya haraka kama vile bwana chifu alifanya jana. Jogo mochung'ne arita e gweng'no kotelnegi kod komanda mar obila ma Kiambu Parmenos Sakioi nosechopo e gweng'no kendo chako chenro mar timo nonro. Joyce Oduor, Ramogi TV. Piny owacho